ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯤꯚꯔ ꯁꯤꯔꯣꯁꯤꯁ ꯂꯤꯚꯔ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯂꯥꯛ 10ꯒ 6 ꯁꯤꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 900ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ 2020 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯊꯝꯂꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯕꯁꯨ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯁꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ A, B, C ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯅꯥꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯃꯁꯤ 2030 ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯃꯨꯠꯊꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯁꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯜꯀꯣꯍꯣꯜ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣই blood ꯑꯩꯈꯣꯏ ट्रांसफ्यूज तौरुबा अखोई ई काप खोटपा दुमकपु हजिक्ति ई काप खोटपसिसु लोइमक टेस्टेड ब्लड नातने सिजिनरिसे दुबुंपु ममांगैदा अखोई ई कापबदगी थेंगनबसु दुमक थेंगनके दुबु यामना ना हाइरिबसी हेपेटाइटिस डे पांगथोगसु मसी 2030 दा फ्री ओहेलगनी पुरा मुथलगनी हारगसु तंगाई फदना कोई मीसिंगजे कोई एल्कोहल सिजिनबा लेप्रा हाइबदी लेप्ते ड्रग यूजर हंथरब्रा हाइबसु हंथदे अदुमकपु ओजा ड्रग यूजर अमदी एल्कोहल यूजर खक्तना हाइरिबा अनाबसे नाय हाइबदी नते अदुबु मैक्सिमम दी ड्रग यूजर अमदी एल्कोहल यूजर सिंचिना नाय तंगाई फदना हेपेटाइटिस मुथतपदा ngसाइगे रूट कोज ड्रग यूज तोहंदबा अमदी एल्कोहल यूज तोहंदबा सिनेबा ओजा याम मथौ तारिदी ओजा करी मोथंबिनी I know aduni drug ta yumpham moiraga popi da yumpham moiraga madugi economy du thingba deforestation tawwa kopa mayam amagi kano du dagi amari leinana lakpa me ahum dagi lakpa kano ni ko koi sidi da lairiba unrest se aduna akoi da opium war in China gi akoi yam phajaba history tangra matung da manipur da 1975 ki kano gi nishabandi ihau nupi mayam na youth mayam tawhibagi ko nishana lakshilakdai kannaba nupi mayam chongthokibagi wari mayam sigi marakta laiba amada taw lakpa laina hepatitis ko maleng gi sandorokpa kannaba khonabagi ihauda lakpa pol amanina akoi na posi yenga matamda akoi local ki adjustment local situation da yengba se akoi changi ai akoi ta sum la ibse tai kaisu nate national program international day national day the observations ama lakpa matamda madu senthang khara natraga madu mission khara implement tawna bagi nokta mayam sum haiba ko aduga adugi over celebration tawba aduga amudugi statement khara natraga data khara piba aduga miyam da paw khara piba then ngasi dagi di adum adu kari hepatitis oiro covid-19 oiro ama oiro ko akoi dagi oi bijaba local gi situations da yumpham oira kan da policy program sing se akoni yat pam sangi habani hano ina thamningi je ko ngasai gi world hepatitis day la ya ga hepatitis day to mo tam message khara piba ko pam yam do maram di akoi sida lairi basi akoi ji ni sa yu nunga mari na yani na hari do hari baji liver cirrhosis ki poni na hari liver cirrhosis se asai gi sidi adu ma thakta ko son na kan conflict na depression adu ada mayam lakna economy gi oiba yamna ka deprivation na daga marginal line below poverty line gi issue mayam thokom yam ju adu hepatitis na na bagi maram mo wo ya ni da si mayam si gi contextual yang kan da ko sidi da hepatitis tholi basi dili da thon bana traga samadar kan normal peaceful state amna thopu ga manaro ya ni da akoi sidi lairiba situation si hoji ngak lairaga adum drug phangimni adai ngak lairaga use zum phangimni ngak lairaga adum akoi gi number 4 nung bo bayam si adum phang lairibani habani da adu taragadi sidida akoina tonga masigi lairiba kanogi stakeholders sing haiba tare the government department sing hi punjana ba effort to ma padana akoi gi sang haibani da akoi gi mari lena bi health ki department khatana tawbudu natta ba ko akoi tonga ma gi NGO mayam bawda hojikti rehabilitation center sing kari hanga ga lairi dana sigi collective oiba mayam ju punmi naga sigi effort si changmi naga da bane ba aduga amuk drug ki ba tonga phadok phajin gi kari gi adigi narcotic gi department kari gi lairiba mayam sing asigi whole effort sing
mayam sing ase masi awareness kam akoi kono physical kanoma sang ya bani the involvement nama tawra kan mayam si lakshan bagi aduna mayam si ki background si yena akoi data khatang piba natraga national international observation tu kak tawra kan da akoi gi oiba akoi tawri ko li hai bagi achievement report natraga activity report pi bagi kano se masi ai masi yengchalani ko adu reality hojik thami ba tak hepatitis ki pi riba kano singa se yam achumba ngatani na thamge aduga masida accordingly aina hiding is health is kanoni akoi modern wealth and adum haidena ko aduna lanthum mayam sing asidi loina thadokna sakki dawni kitang nungai ba se hakchang gi nungai bani ko aduna hakchang nungai taba matamda akoi gi kana wakhan nungan kana amta akoi nungai taba gi keno lakpani na ri health ki keno se phari makai generation phadori bani aduga even laidiba any situation matamda maduga shared values mayam sing asi yam constructive na pinara kanda hojul leba situation ki peace lakpada bugda kana dini aduna mayam si yenga kanda ikoina contextually aduga akoi level local situation sidida akoi gi base tora kanda kharam policy program khara tahoningi akoi da sidida ngasai gi ke yugi oiba posi akoi gi leidan legalize tawi tawte khote tawbre gai tawna kanda hojisina dum apang da phangbi ko adagi mari ne department su phai mo ta pakai da khai bi ko adagi dum yamna kanuma akoi gi yengchen da yam nuai ta pipam amada hojik leiri base masi mari leina haningi ko aduna adagi hojik leiri ba drug ki kari gi mayam sing asi da mari leina ba magi department natraga stakeholders yahon ningi ko adagi amuk sonakanda department ki health department ki leiri ba ko mayam sing asi gi yenga kana manipur da leiri ba hepatitis particularly manipur hepatitis nabagi marang ga delhi da nabagi mari up da natraga orissa da nabagi marang kari ma kara soida khena gane ba leidana aduna khena yam yam do identify to so accordingly state policy ama akoi phajana semaninge ba mayam si stakeholder mayam si yaw ba aduga adugi mayam dugi effort mayam adigi shared kana responsibilities mayam duna maram oraga akoi gi oiba kana je diagnose riba pot mayam sing asi ki accordingly akoi treatment chata ga dong ne ba ko atai da ma pa na taw du ga yaro ha ba ko adu amu bore hai mayam sing asi session pi ni matam si da people da apin tong ning madi ko hepatitis natraga kana covid-19 ki kari mayam sing ase masi always masi kana section ga da bani ko maram di ai hakchang sopa da ga tana ai gi sa issue natraga ai kana mayam da masi gi kana da genetic kana coding da bo da masina kana sem to khraga isa issue mayam da chainai gi kana ma daita lowri da na ko aduna sidida kana akoi gi oja mujumdar hawai botany gi amaka harami yu thaga akoi yu si yu thako je sai kunthra gi matungda ma gi impact si phangni ga ne yainu ko ngau dana khari nu no oja kana na hari sibo akoi na kana tawkanda na te nang na ka yu kana thai ngai gi matam sida kana se nangi jinda yaurane nangna hayeng sahi kun thai matungda lai su tambal ra ka do ro natraga naina kai palaga nangi nasa tu nangi kana du sahi matam du yor kan da magi genetic coding da yaw ki magi yu thangning magi kana do lumga laine ba no panung na mama na tin ru matam da maduna sang sa pho kana kutu edit boy gine ba nangi nasa tu nangi edit boy gi ba do maduri kana do nang nang si boy gi ba sin ne ba nangi nasa tu nang matam da nang ahal mu wor ne ba nang ahal mu tang na sa da yu ngau khat akanda ma nang bu thawain to bi da ba na ta nang thina to bi matam da phangi ba reaction do madu nang nang si ni sa da ngau gi reaction ne hai ba ko adu da yan ta re ba aduna akoi yu tha ga hoji ngau ra ka na thugai ra mayam da kano to kan da lei reaction du ina ui ba oza da na pi ba nang si edit koi ba pot hai je nang sai kun thai matung da phangni ga na pi ra pa ki kano mayam do hai ka da isa isu mayam na ai gi chahi matang du moi gi kano da phongdo ra ga moi na ai na halu chala kan da moi na ha wa kan amu kano ngau khal ga ai bu thi na to ba gi malum do ni sa sa ga di loi to re na aduna madu tai si khangna akoi na praja sing na su ko consciously na health se phasana thamna ba aduga hariba pi ga message sing se launa bu hona si ha ba kana su thamri ko yana okay thaga che re